Ania La Ketdin. Inyaw, amom ka din ni itaw. Kita mo ka. Takalugaran tayo garot kat. Taga di tadaya. Sus ka mo tatao. Saan aday tati kayat ko asawan? Ay katlaw agam-gamin ati agsaw. Tapno maawata. Kastoy nay, dumngag ka anaimbag. Tumaray ka no, ag kandidato dito'y lugar tayo. Taka di kayat mo asawan. Inyang. Wan, inyaw. Kay, anya ngay timakunam. Awan ang yaman na inyang. Uray pagtarayan na amin na kandidatura. Awan na sakit abakrang ko. Ni ay, iti day tangay bagam, kaslawan dadanagama, inyaw. Nakuna mo ninyang. Awan na pulos panagamak ko. Asumango iti dayjay nga itong. Ita ang yaman na sa lisal. Nga agpapan iti beneg ti politika. Na, nagsao ka man ako na kaun, akas kala sigurado iti amin abanag. Ay, pudno timbaga kinyag. Tamadi pud nagtugawak akas pangamaan. Dito'y ayan tayo. Amo kung ti amin nagaraw, ka nagdaldalyas at iti utak. Dagiti kalugarak. Anya La Ketdin, day tapa nagtalak mo iti bagay inyong. Kasanaw, no adumetan tiyag saksakit tinakam na ka, gapu iti kina-straight taw no daduma. Kut, amo damay. Aday tagalad ko. Kaiso tibang itunda kadakwada, iti nasayaat. Ala, katsapay la kumaangaraw, ta saan to nga agkibaltang day taadda iti panunot mo, inyaw. Ay, sigurado inyang. 100%. 1,070 ngaglaplapusanan ti agtaytayak iti unag ti banga-banga to'y utakaw. Anya La Ketdin. Na, ay santisima ka matatao. Sigurado ni Tang, awanin palang duwado ti panangabak ko itong umay nga eleksyon. Ay, Saus, apay mo ta na sa umday ta ito. Walas tekay, walang jokamen ti stradiyak. Kitgamitin na ito. Malam na malaw na yun ti panangabak ko. Ay, Saus, itong. Iti day ta pa nag-isisam mo, medyo idiwig-diwig mo pa'y, ay, amokon. Amuklatan nga damanin agtartaray amilagraw di ta utak mo. Anya lagi tinaya itang. Apaya ka na ayon ka kontrabito katakitan niya malaganwat ko ya. Katuan mo, nukas ta abaribar ti pa nag-isisam mo. Amuklatan, adumikar tinarugit apa nagpampanunot mo itaw. Anya lagi ting. Di ka gagyaman. Tanong mga bakto iti kandidaturak. Mayroon kang tumot idostos to. Guriyo, ayan tayo karkaradelam. Arkilag ko ma. Parang malaon na tilimasa ako at natang. Atay di balay tatay tong. Mabalin lat tamo da. Nga medyo marigatan lang. Tama nga no natagsin launay. Numuna ta 5 asako ako na yo. Naku mga ila ko ili. Tiyoray medyo nalakla ka. Kadagiti tagila ko da. Ijay. Tapno. Biit. Amay boss. Apay nga kasta. Ibabayo ti presyo. Tapno laeng mabiit ama ibos. Wan ko riyo. Masapol ngamin. Ang makaurnungak iti kwarta. Nabalor sakit di ti pakaisang rata na day taon kunayo. Nga iurnungan nyo tata. Wan ko riyo. Talagaan na balong.
Iso nga ingkaalainan, di karateram, taakila. Anya La Ketdin, saan ka ba danagan? Tauray na yun, naktupay ti akila na. Makadlawak ka nagititigtignay ni itong inyaw. Apay, kasla ka di upa. Ano magnakat ag kinikinikin, akasla ag sala iti upa gandam style. Anya man ang ti sasawam inyaw. Awan lamot ti si seriuswam akasasaw. Yan lakit din niya. Amukmut ka ti panagpuspustura na ita. Kasla ag tutubo. Kan kasla feeling gentleman. Ay, saan laday ta? Sigon ka dagiti daduma akaaroba tayo. No anya la dita, ti mapanilaklako ni itong ijay ilay. Anya? What? Ano? Saan laday ta? Dabag ko pa'y nga inculateral na iti bangkaw ti papilis ti balayda. Sus! Nagmayatayin. Ano nga ron ati kwarta na ita? Hey! Pay man, tay nakantyawan, tagpainom. Ay, awan lati amukon no mapainom na ka day jay nga itaw. Wen, inyang. Alal titag. Tapno mapusipus ti lulunan na. Ket mangirwar iti bangko di papel, apaginom me. Anya? Apayakas la kanayon nga agkasangay ni tata itong. No agilibre di ta tiyangge, ket kasla kanayon nga agpadaya. Saan laday taguriya? Mangmangtad pa iti regalo kadag iti naduma ka aroba. Anya? Ay, kwa? Di kayat ko asawan. Kasla regalo mo tanadag iti soft drinks, tinapay, kas kadakapi nga iliblibre na. Kunaklakit din no sa bali a regalo ti kayat yung asawan na naitang. Amamatan ti asawak, nagsingpat. Kan, talaga ang mapagpiaran nga umili. Ne, addan sa naunag akay papananday ta na isawang yung anana. Ay, uwan. Pudno ti kinunak. Nilakay ko ti solusyon kadag iti na dumaduma aparikot dito ayan tayo. Saan akas kadag iti agdamaan na katugaw? Kunak tupay kat. Ikam-kampanyam nilakay mo nga itong nana. Numuna tamang dadaal kapay iti padam a tao. Ay sana pa nang dadaal ti bagbagak no daykat kinapudnaw. Isu nga ibutos mo to ni itong kuah. No saan? Ibagak asaan na kanto nga iliblibre. Anya La Ketdin. Ala, tatay nyo. Sa bahalin ti mapaspasamak ni tata itong. Apay ka di guru. Ilawlawag mo man. Iti kasta kamawatak. Kano tila mo ilaklako na nakagawaan da. Agrama pa yung tititulo ti daganak insaldanan. Nakamamot iti day taguryo. Ang mga noblager kamatin. Agkuntit ka iti awan kinapudno na. Anya La Ketdin ay tata. Saan mo da? Ano sakpay tinangkadwa kina tata itong itay itinapanan na ng isaldaan iti titulo ti dagada. Ay, sapo aya. Apay, anyan ti mapaspasabak iti dayjay ataw? Sigon nga ming kinitata itong kasapulan na kano ti dakkel kantidad.
Dan sa masasaop ko saan anasayaat Mala, mayam, takasaritak tuman itinalapat na iya tao. Ang mga nuan yan ti mapaspasamak ken kuana. Kasarita ka ba ni tinalapat kalugarak nga itong? May papaniti Ania, kalugarak nga inyo. Anyan daya ti mapaspasamak mau. Tapay akas laylakla kumatain ti amin nasa ni Kwayo. Kastoy na kasapulak nga may tidakila kantidad. Naay. Apay. Anyaya ti pangisang ratam iti riniw-riw akwata. Jesus, maibos ati sa ni Kwayo iti kastangan aramidam. Ay. Di naksuruat. Kag kasadaran talang. Dakin may isa. Kalugarang klang. Saang kakapkapin alaw. Ay dyan lakit din ay tapa nagsasaum. Ay, sana puro ki opisyal ka dito ayang tao. Kit mabalimbulat nga isawang tigaya mo. Saan mo't nga iti day kakabsat nga itong? Patpatigmaanan ka lang. Amo man niya inyong aramidak na ito. Saan lang para itibagay? Nurikit para iti pagsayaatan ti kaadwan. Iso nuday tati ko nam di isaw. Yang iti maramidak. Ewan mo't kit di tinasakit abakrang ko. Nalabosan ti aramidon day jay nga itaw. Kasta unay ti panagpalastog na. Ken kang runaan ti amay. Ti panang padpadakas na ken ka iti panagkampanya na. Awan kano ti naaramidam kas opisyal dito'y lugar tayaw. Ayan lakit din. Apay gaya kas tati aramidon na. Kas madlasaan kami ngagkalugaran. Kunak metken ka idain inyaw. At alagaan na alas tigalad day tao. Mala. Bayam latad. Partilaang day ta ti politika. Ay saan? Tauray idi pailang. Kat talaga abaribar ti panagut-utak day tao. Ay, bayamon bakit? Ta estratehiya dagiti narugit a politika o ti aramidin na. Ngam din agtupulos mata pandayay. Tanya mo ti kayat mo asawan, aber? Kas kunak nga rudain, narugit nga estratehiya ti amuna. Idinto asyak, kinapudnaw, kinasayaan, kinabanglo, ken kinataar ti pakpakat ka. Iso asigurado, awan palso ti style ka. Ay, Ania La Ketdin dagita sasawam. Kakalugarak, nga daan iti nasayat, a panagpuspuso, ken umno, aga panunutan. Agiyaman ak unay iti panagtalakyumanen tuyno mo. Tay tilaksid ti adu nga umsi, uyaw ken pamadakas kanya. Uy, dagiti kinadakas, nga ipakpakat, dagiti kinabalubal ko iti politika. Kasyapay laeng, timpatugaw yu. Ay, wala po niyo. Tamo mo naman. Kampuna na mapaktal ka namang itaulo ka na kami dito lugar tayo. Punyaw. Ay, salita. Walay, mapunyaw. Mala, kakalugarak ida. Saan nga umdas dagiti balikas nga agtaod ka dagiti bibig ko. Tilinaon to'y batikulang. Ay pusok ko na kuma. Sumapuyo iti unang ti banga-banga to'y utak ko.
Ay, inyong. Anya manundag itatang abam. Ha? Talaga basta, narabak ni Apo niyo. Sabagay, pudno. Ngam talaga mo't nga talamidin na ti akam na. Kas mangituray ka na tayo. Ha? Ay, Ne, nimot itong day tasumungad. naa. Ay, naman eh. Na, Sa narumbag na ito ngayon naraming yung kanyak na kayo kakalugaran. naa. Masapaw ng sirak. Sigirin kay laki nila. Na. Apay kay asingiram ida ako nam. Kapsat itong. Uy, takalpasan ang binubus ko ami kadakwada na gitinagtagilakwa ka na giti sa likwame. Kapo ka na giti regalaw. Kas kada panangilib-libre kadakwada itinaldaw. Kitsikapay latim butos na. Ay na. Lulong ko bulyag. Kasanaw, pasig man kami na pagmadakas ka na giti kabalubal mo, di pagbagal, tanaw. Yung mga men. Kanawal mo ti na platapormam. Masulay na. Kan may isa. Kaya rigan na matan, agat gatangan ti butos may, iti kas niya ginararamit daw. Tayta, di ko na kan itong. Dirty tricks ti estratehiyam. Vote buying pay. Ay sus. Dakkel asong batam dayta itilintag. Ay na. Awanan na gito sa likwame. Tungkunan. Na makakpayawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.